Ndagira ngo muze kunyemera muri kano kanya twerekeze gato ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yigambye kuko byagenda kose bagomba gukaza ingamba za gisirikare hanyuma bakisubiza umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, kandi mu buryo bwa vuba cyane ndetse no mu buryo bwihuse. AFC M23 yamukuriye inzira ku murima, igaragaza neza cyane ko rwose ngo yari amagambo y'indoto kandi atazigera nashoboka ku rwego rukomeye cyane. Ni nyuma yuko rwose M23 itangaje neza cyane ko rwose yiteguye kugera mu mujyi wa Beni ku rwego rukomeye cyane kandi byo mu buryo bwa vuba kandi bwihuse cyane, nyuma yuko rwose ngiri kubona abaturage babo bari kugenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo babayeho nabi cyane, ndetse na FARDC ikomeje kugenda ibakandamiza. Ni cyane cyane ko rwose buriya muri Beni naho hakomeje kugenda hakorera imitwe igiye itandukanye y'iterabwoba muri rusange ikorera kuri ubwo butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose tugiye kugenda tubihuriza hamwe, ariko kandi tugiye kuza kwibanda cyane kuri aya magambo y'abakuru b'impande zombi. Nari ngiye kuvuga ngo b'ibihugu byombi, nyuma yuko rwose AFC M23 nayo imaze kubaka stati ikomeye cyane bigendanye no gukomeza gukaza ubuyobozi ku mpande zayo. Ndagira ngo tugaruke kuri aya magambo akomeye cyane yaba ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Byose byatangiye ku itariki ya 17 ni mu mukino igikombe cy'isi cyabaye n'ubundi Portugal ikanganya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitego ku 1-1. Byose nibyo byagiye bituma kuzamura amagambo hagati y'impande zombi. Rwose Perezida Tshisekedi Chilombo mu by'ukuri agaragaza ibyishimo bitandukanye, ariko kandi akagaragaza neza cyane ko rwose umwanzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari we AFC M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda uko byagenda kose ngo agomba gutsindwa ku buryo bugaragara, cyane anatsindiwe muri ibyo bice bitandukanye bya Goma ndetse na Bukavu, ngo byatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isuzugurika. Tugiye kuza kwibanda cyane ku magambo y'umuyobozi wa FCM 23 Koroniya Nanga, tugiye kuza kugenda tuyavaye imuzini muzingo, ariko kandi byose ndaza kwibutsa ko byatangiye ku itariki ya 17 n'ubundi muri rusange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta ya Texas muri iryo joro n'ubundi. Reka ne kwizima amagambo ngaruke mu kanya gato cyane, turaza kuba turambura iyo nkuru ku buryo burambuye. Ni nyuma yuko Perezida Tshisekedi Chilombo yigambye gufata umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, kandi akabikora mu buryo bwihuse cyane mu mbaraga za gisirikare. Umuyobozi mukuru w'ihuriro rya FCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, Koroniya Nanga Yoberuwo, yatangaje ko rwose ngo kwihangana kwaryo kutazahoraho mu gihe ibice riri kugenzura cyane ibyiganjemo abasivile bigabwaho ibitero bidasiba, ndetse na Perezida Tshisekedi Chilombo akagaragaza neza cyane ko rwose bazakomeza kugenda babikaza. Nanga yatangiye ubutumwa mu kiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'aho Perezida Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atangarije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko rwose vuba aho ngaho ingabo za leta ya Kinshasa zisubiza uyu mujyi wa Bukavu kandi mu buryo bwihuse cyane. Perezida Tshisekedi yatanze ubutumwa nyuma yo kureba umukino w'igikombe cy'isi. Ni umukino wabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 17 Kamena mu mwaka wa 2026, aho rwose Portugal yanganyije na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitego 1-1. Ni umukino waberaga mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas muri iryo joro n'ubundi muri rusange. Nanga yabwiye abanyamakuru ko Tshisekedi yatangarije intambara muri Houston mu gihe gahunda z'ubuhuza zo zikomeje, kandi ko rwose FCM 23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano bifashijwemo na Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma Perezida Tshisekedi Chilombo w'akarengera agatangariza intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ari umwe mu bahuza. Ati Bwana Tshisekedi yemeje ko rwose ingabo ze ziri gusya umwanzi, anavuga ko rwose yitegura gufata vuba imijyi itekanye ya Goma ndetse na Bukavu. Ni ijambo ritihanganirwa na gatoya, kandi ko rwose rishoza intambara rigaragaza ku mugaragaro amahitamo ya gisirikare aturuka ku rwego rwo hejuru rwa leta, risubiza inyuma ibiganiro by'amahoro binakomeje n'umuhati w'ubuhuza hagati ya Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagati yacu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro ryacu. Mu by'ukuri birumvikana neza cyane ko rwose yatangaje intambara, kandi uko byagenda kose ntago tuzakomeza kubyihanganira. Uyu munyapolitike kandi yatangaje ko mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangaza ku mugaragaro ko ishaka intambara, nta yandi mahitamo FCM 23 ifite kiretse kwirwanaho kugira ngo isenye ikibi cyatangajwe na Tshisekedi, kandi ko rwose FCM 23 ifite imbaraga zose zishoboka, ni imbaraga zo kurwanya icyo kibi, kandi kuko byagenda kose izakigeraho. Ati uku gushaka intambara kwa Kinshasa nta yandi mahitamo kuduha kiretse kwirwanaho kugira ngo dusenye bifatika ikibazo cyatangajwe ku mugaragaro na Kinshasa. AFC M23 izagira icyo ibikoraho. Nanga yatangaje ko abahuza n'umuryango mpuzamahanga bazi ko rwose umutekano wazambijwe n'ibitero by'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ni cyane muri komine Minembwe, ariko ko ntacyo bikoraho na gatoya, kandi ko uko guceceka bituma ikibazo gikomera kurushaho, ndetse n'ubuyobozi
ubuyobozi bwa Kinshasa bukirara bugakomeza kugenda butangaza amagambo mabi ndetse n'amagambo yo gushoza intambara ku buryo buhoraho. Umuyobozi mukuru wa M23 kandi yatangaje ko mu gihe ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kwenyegeza intambara, leta ikomeje kwirengagiza ibyemejwe mu biganiro by'amahoro birimo kurekura imfungwa, nyamara iri huriro ryo ryararekuye nyinshi cyane zoherezwa i Kinshasa. Yasobanuye ko M23 yagaragaje ko uretse kurekura imfungwa yanakuye abarwanyi mu bice byinshi cyane guhera mu mujyi wa Walikare ni kugeza mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Uvira, bishimangira ko rwose ishaka amahoro. Nyamara kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bukaba bukomeje kugenda bwinangira umutima, bukerekana neza cyane ko rwose inzira y'imirwano ari ikomeje. Koloneli Nanga Yobero yagaragaje ko M23 yihanganye kenshi cyane, yubahiriza imyanzuro myinshi cyane yafatiwe mu biganiro by'amahoro, mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iyirengaho nkana. Yamenyesheje abanyamakuru ko rwose uko byagenda kose kwihangana kutazahoraho kandi ko bazakomeza guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu magambo yati kwihangana kwacu, kuboneka kwacu, imbaraga zacu ndetse no kudahinduka kwacu mu kuzanira amahoro abanyekongo binyuze mu biganiro ntikuzahoraho. Iki ni igihe cyo kumva ko rwose mu gihe cy'ibibazo byinshi biterwa na leta itemewe ya Kinshasa, M23 yafashe inshingano yo gutabara igihugu. Koloneli Nanga yatangaje ko rwose buri uko iminsi hita M23 yumva ko kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu nzira zemewe n'itegeko nshinga ari ngombwa, kandi ko rwose bitazasaba gutegereza abanyamahanga kugira ngo bayifashe kugera ku ntego yo kubohora abanyekongo, kandi ko rwose uko byagenda kose bazakomeza kugenda bagwana ku buryo bugaragara ndetse bagakomeza no guhangana n'ubutegetsi butemewe bwa Kinshasa. Itangazo kandi rishyirwa ahagaragara na M23 rivuga ko n'ubundi itariki ya 18 Kamena yabaye icuraburindi mu mujyi wa Minembwe, ni hagati y'isaa moya z'ijoro ndetse n'isaa 5 z'ijoro. Ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero bikomeye cyane ku gace gatuwe cyane ka Bweru, gisenya ingo nyinshi cyane kandi gihitana abaturage ab'inzirakarengane n'ubundi. Ariko kandi ku munsi w'ejo n'ubundi nabwo ibitero byarakomeje cyane muri iyi teritwari ya Minembwe, ariko kandi iki gitero cyo ku itariki ya 18 cyo cyakomerekeje abantu 6. Abakomeretse kuri ubu bakaba bitabwaho ku kigo nderabuzima cya Bweru, ni mu gihe abandi bo bahasize ubuzima. Iri tangazo rikomeza rivuga ko n'ubundi ku itariki ya 19 Kamena mwaka wa 2026 no guhera ku isaa 12 za mu gitondo, iryo huriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryongeye gukaza umurego mu bitero by'indege, byiyongera cyane ku bitero bikomeje gukorwa ni ku butaka byibasira ibice bituwe cyane bya Irundu ndetse no mu nkengero zaho. Alliance Free Congo 23 ikomeza ivuga ko rwose ibyo bitero byibasiriye Irundu bikomeje mu gihe kirenga icyumweru nta nkomyi, bituma abaturage b'abasivile binjira mu bihe byo gukenera ubutabazi ku buryo butigeze bubaho, ndetse n'abandi benshi barahunga. Ariko kandi ni mu gihe n'ubundi abenshi nabo bakomeje kugenda bahasiga ubuzima bigizwemo uruhare rukomeye cyane n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Ihuriro rya M23 kandi ryongera gushimangira ko ritazakomeza kwihangana ngo rirebere mu gihe abenegihugu bakomeje gusukwaho ibisasu, bicwa ndetse bagahatirwa guhunga ingo zabo. Nyamara kandi ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bukomeje kugenda bubigiriramo inyungu nyinshi cyane kandi zidafite aho zihuriye na gatoya. M23 ikomeza gushimangira neza cyane ko rwose ngo ubutegetsi bwa Kinshasa butemewe, ko byagenda kose bugomba gukurwaho, ni mu gihe nabwo bukomeje kugenda bugaragaza ko bushyize imbere inzira y'intambara. Nyamara kandi byose bikomeje kugenda bigaragazwa uko byagenda kose n'amagambo akomeye y'ubutegetsi bw'i Kinshasa bukomeje kugenda bugaragaza neza cyane ko rwose ngo bwiteguye intambara kandi ko bugomba kubohora ku rwego rukomeye cyane, ngo ibice biri kugenzurwa na M23 n'ubundi muri rusange. Hanyuma reka ne kwizimba mu magambo, ndagaruka mu kanya gato cyane nongera kugezaho amakuru araza kuba agezweho kuri iyo saha. Njye nitwa Tuyiringire Ahmed, yitwa Freegram TV, nimukomeze kugubwa neza, na makuru agiye atandukanye tuzakomeza kugenda tubanamo umwanya ku wundi n'ubundi muri rusange.